Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Keluaran 39. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Erbahan pakaian imam. Aluwol biru ungu ras megara ibahanna pakaian silanai kelanglang jilena. Guna ipake imam tupung ian dahikan dahinna ibas ingan si badia. Ibahanna pakaian imam man Harun. Bagi si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Ibahanna epot ibas lenen halus. Ibas wol biru ungu ras megara. Bagepe benang emas nari. Itepana emas jadi lambar-lambar si menipes. Jenari ipotong-potongna jadi benang. Gelah itenun ras lenen halus Bagepe ras wol biru ungu ras megara. Ibahanna dua tinali basbara guna baju epot Jenari ileket kena arah sampingna. Gelah banci iiket alu Gendit si itenun halus bahan-bahanna seri. Ijait kena ersada ras baju epot Bagi si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Isikap kena batu permata delima. Jenari ii kena alu bingke emas. Ibas batu permata iukirna alu mejile gelar-gelar anak Jakub si 10 Itama kena batu permata si enggo iukir ibas tinali basbara baju epot dai. Jadi sada tanda bangsa Israel si 10 payokel bagi si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Erbahan tutup tenten. Ibahanna sada tutup tenten. Bahanna seri ras baju epot dai. Sulamenna peseri. Bentukna segi 4 janah lipat 2. Gedangna 22 cm. Belangna 22 cm. Itama kena ije 4 baris batu permata si maharga. Ibas baris si pemena batu delima, topas, ras baiduri sepah. Ibas baris si peduakan sada batu samrut, sada batu nilam, ras sada berlian. Ibas baris si petelukan sada laswardi, sada aki, ras sada amatis. Jana ibas baris si peempatkan sada mutiara biru, sada delima ras sada yasper. Krina batu permata enda itamakan ibas bingke si ibahan ibas emas nari. Ibas tep-tep batu permata enda lid ije iukir gelar skala ibas anak-anak Jakub. Gelah jadi tanda suku Israel si 10 Guna tutup tenten ibahanna rantai ibas emas murni nari. Ipiuh bagi tinali. Ibahanna 2 pengikat ibas emas nari ras 2 gelang emas. Jenari gelang emas ileket kena kututup tenten ibas sukina si arah datas. Rantai emas si 2 dai ileket kena ku gelang si 2 dai. Jenari ujungna si 2 nari ileket kena ku pengikat si 2 dai. Janah alu cara si bagenda ileket kena kape arah lebe ku tinali baju epot dai. Ibahanna 2 gelang emas. Jenari isangkat kena ku tutup tenten ibas sukina si arah teruh. Ibas tepi si arah bas rembak ras baju epot Ibahanna 2 nari gelang emas. Jenari isangkat kena ku ujung si arah teruh tinali basbara baju epot arah lebe. Deherkan kelimna datasan gendit si halus tenunenna Bagi si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Iiket kena gelang tutup tenten ras gelang epot dai alu tinali biru. Seh maka tutup tenten tetap arah datas tinali janah lamosar. Erbahan pakaian-pakaian si deban man imam. Baju jubah sinutupi epot ibahan ibas wol biru nari. Lubang ingan nucukkan takal ilapisi alu uis si itenun rapat gelah ulam rigat. Ibas tepi jubah arah teruh itama kena buah galiman si ibahan ibas lenen halus ras wol biru ungu ras megara. Islang selingi alu giring-giring emas. Paskel bagi si enggo iperintahkan Tuhan man Musa. Bahanna baju Harun ras anak-anakna. Bagepe bulangna. Tengkulukna dengan seluar gendek ibas lenen nari. Janah selempang ibas lenen halus nari ras ibas wol biru ungu ras megara. Si ihiasi alu sulaman. Bagi si enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Ibahanna perhiasan ibas emas murni nari jadi tanda jabatan khusus. Janah iukirna ije kata-kata enda. Iendeskan man Tuhan saja. Iiket kena perhiasan ku bulang arah lebe alu tinali biru. Sue rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Dahin enda idungi. Krina dahin kerna kemah perjumpaan enggodung. Krinana ibahan bangsa Israel sue rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Iendes kena man Musa kemah ras krina alat-alatna. Sangketena papanna. Bloti-bloti si bertengna ras alasna. Tarumna si ibahan ibas kulit bajar biri-biri icelup megara. Tarumna si ibahan ibas kulit halus nari. Kire-kirena si jadi ampang-ampang. Peti perpadanan si isin papan
papan batu lanja-lanjana ras tutupna, meja ras kerina alat-alatna, ras roti siman persembahankan mandi bata. Nahe lampu si ibahan ibas emas murni nari lampuna, kerina alat-alatna ras mina guna lampu-lampu batar-batar emas, mina penangkuhan barang tutungan si merim, kire-kire guna dalan bengket kubas kemah batar-batar tembaga ras jerijak tembagana, lanja-lanjana ras kerina alat-alatna, baskom ingan lau pemurihi ras tapakna, kire-kire guna bidena ras tiang-tiangna bagepe alas tiang kire-kire guna dalan bengket kubas bide ras tinalina, pantuk-pantuk guna kemah kerina alat-alat siman pakaian ibas kemah ras pakaian silanai kelanglang jelena siman pakaian imam ibas ingan si badia pakaian si badia man imam Harun ras anak-anakna. Kala Israel nggondahikan kerina dahin suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan man Musa. Ipepayo Musa kerinana jana idahna maka enggo ibahan kala ndai kerinana suwe rasi enggo ipedahkan Tuhan. Maka ipasu-pasu Musa kerina. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Pada firman-Mu akhirnya selesai juga semua kemah suci berserta peralatannya ya Bapa. Itu semua selesai karena tuntunan Tuhan saja. Ajarlah kami di kehidupan kami ini ya Bapa, agar kami dapat melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rancangan Tuhan saja. Bimbing sertai kami terus ya Bapa. Melalui anak-Mu kami datang kepadamu. Haleluya, amin.